On the pictures, you've got a number of antennae and buildings clearly on top of a hill. The target being the one in the crosshairs in the center, the nearest of those antennae. If you watch that, you'll see in a moment the bombs come in from the right-hand side. These are 1,000-pound laser-guided bombs. And we consider that destroyed. Nek sluša zove dole Aleksija, ne pita na kojoj visini je. Od ono nastrešnici tamo, vojska. To je američka. Dobro, to je avio bomba. Ovo vjerovatno ima neke nosače, neke mlaznice, to je neka mlaznica. Vjerojatno se nas je tako da sve Da, tako se, pa vidiš da ona je tako instavirana iznutra. Ove bombe koje su pale na našu decu samo su demistifikovale Zapad i otvorile oči onim Srbima koji su dosad mislili zadnjicom, a ne glavom. Mogu da kažem da su bombe NATO pakta i američki bombarderi i fantomi učvrstili moral srpskog vojnika i sad je svakome srpskome borcu potpuno jasno komu je bio dosad i komu je dalje neprijatelj. Samo kretanjem dalje ide se ka visinama i ka slavi. Da je u Daytonu potpisan mir, ali mnogi koji su se bavili kojekakvom šematikom misle se kako će to implementirati. I teško je shvatiti da oni koji su nedavno otpuštali na nas od 1000 ili 2000 kila aviobombe i krstareće rakete mogu nakon onog vojnog papira koji je legalizacija okupacije ovoga prostora očekivati od srpskih majki zavijeni u crno da im misle drugačije nego ono što su zaslužili. Oni bi htjeli da naše generale vezuju i vode u Hag, a njihovi ovdje da se šetaju i dijele djeci plakate i propagandni materijal. Prate